Gelta. Tupong. Limpyo kasi ng siya to eh. Mga taglibang galisong tabaki. Wala ito slukon. Naraday ko. Sinsur. Tirada baron. Sana to eh. Kulminasan. Tirada baron. Limpyo ba? Di kayo tagkubig. Min. Dansi. Mail daw. So minasan no? Wala ta sa Iwakura. Nata sa Pika City. Ako rin isa. So kaming pasabog minasan. First vlog, nag-CR na. Guwing pa lang minasan kasi aron na kayo ko. Grabe limpiyuha silang CR eh. Pandamay. Wala ko ito nilingkod itong space sa muilo rin iya minasan kay bilikay ta sa itong lingkuran ba. Bilikay tag COVID. So soroy tadi sa mall minasan. Christy man ako. So ako rin isa. Nagtuntuan ko behind green minasan. Atod mo hawd na ba. So nakaagi namin ditong dati kami dito ni Paribulayog. Pero gitry na ko ako rin isa ba. Stroll. Pandamay. Kuha eh. Kulur-kulur nga kuhan mo. Mga kaldiro. Ay, ginawa ko. Ito mahal. 33,000 yen. Minasan, kita kapatakag video diri. Kain lang minasan, oh. Pati na ka naglami nga pagkaon sa Japan minasan. Pero bigyan mi katilaw kayo ba? Kay ginoo ko duot sa minasan, oh. 15,800 yen. So almost 7,000 to ana. Ginoo ko. Di man kaon na mong giari diri gud. Ay butan di makatiguman sa gaming sweldo sa among pagka-training ba. Nya kuan na mi diri. 2 years or 6 months na yung remaining. Sus pandamay, bigyan mi katilaw ang dagana. Ay. Mga sweets o kating dagana. Mga pudding ba. Lamian kayo. At minasan oh. Muray barato. 98 yen. Akat sa second floor. Nakita ito minasan mga pagkaunan pero wala taga. Ibidyo-bidyo tarong bagay maulaw ta. Nata sa second floor minasan. Yukon tayo tanan. This day bitaw nato. Mga brand diri minasan oy ginoko mo kaila. Ay mga brand lang masanina diri. Kochi. Hai. Hai gominasai. Eigo arimasu. Hai. Eigo de. Hai. Hai, katanya hai arigatou gozaimasu. Pandamay. Magko. Hala ka Diyos mio, sao man eh. Okay. Start. Scan the barcode. Ay, doko, barcode. Ay, ginoo ko. Atura. Aman, i-scan ng... Yes. Atura. Ay, pandamay. Ay, correct. Try again to ask for assistance. Hindi ko balo. Saymasen. Ay, wakarimasen. Gomenasai. Barcode って持ってます。アプリ会員。バコンこれバコード。会員様ですか？ユニクロアプリの。はい、わかりませんが、初めてです。ごめんなさい。大丈夫ですよ。You buy 5 items。ここでいいですか？1、2、
3、5ですね。で、もし OK なら、ネクスト。いい触って。はいはいはい、次。この、海外でも OK だったら、コンファームを押していただいて、で、ショッピングバッグがいるかどうか。あ、いくらですか？1個、1個。はい、これ、はいはいはいはい。で、いるなら、有料なので、はいフィーがいるので、イエスを押して、で、はい。 1個か2個か、もっと欲しいか、はい、1個だけ。 1個だけね。はい1個だけね。ごめんなさい。で、キャッシュか、クはいレジットカードカッシュカス。キャッシュね。はいで、お金ここに入れる。はいはい。で、ファイナライズ。はいファイナライズはいはい大丈夫だったらこれ。大丈夫です。お金が出てくるので、取っていただいて、はい、ありがとうございます。これを、お札もお札もはいいただいて、しまっていただいて。はいはいはい。それで、はいじゃん。はいはい、ありがとうございます。大きい。お、オッケー。はいもっとこれ取ってる。はい、口、はいはいはいはい。左。ここに置いて、ランチ。これを自分で畳んで、はい真ん中に入れる。はい、はい。ありがとうございます。はい。入れたらお買い物終了です。はいはい。Sus pandamay minasan. Abi na kung i-scan to siya minasan ba og isa-isa. Gibutang lang dito ang t-shirt minasan. Nagtesting kung iskan-iskan. Wala siya gi. Amo to ko sabot. Isa ka t-shirt kung balik-balik kag scan ba kay blind kay ko. Nya katong 5 ka t-shirt minasan may puto nag-scan lagi nga gitapok naman dito. Pandamay tama. Ay, first time minasan ba pandamay. Ay, Diyos mio. Marami minasan. Kahit kung sanina sa akong mga dalaga, wala barato na gulo eh. So balik ta minasan no. Naabot na kog balay. So nilakaw ta ganina nga wa tay bala ba. 30% lang battery sa tong cellphone. So padayon ta minasan ana ko i-chika gamay pahabol. Nagkaong ganito gramin. Tag 500 yen. Ni-order ko, nipila ko. Pagbayad na ko minasan, gihatang kog resibo. Nya ingani kada ko, katunga lang ani. Akong gigunitan. Gunitan ako. Mao tong ibit-bit tindog nako kadaghan magapila. Kung taud-taud minasan niduol ko. Nangutana ko. Asay masen. Ako na diska. Ako na daw minasan ba? Ako na diska. Gidan ko niya, iye, ikaw na. Diyan ako te. Banda may dili pa daw ako. So nibalik ko. Kay 13 tong number. 14 akong number man. So taon-taon minasan. Ni favorite akong gigunitan. Kupandamay. Nisiga ba ni alarm bang ako na isunod. So ginoo ko pitimblay na. Yung ginoo ko minasan. Gaw-gaw. Yung silang mga gamit. Minasan. Makanganga dyan ba? Salamat kay minasan ha.